Gabón, buenas noches. José Luis Mendilibar en rueda de prensa. Empezamos con las preguntas. Gabón. Bai, talde honak die, aldaketak egiten dabe eta jokalari hobi hauek urteten dabe, bankilotik, eta bueno, azkenien lan askoen bida, eta partio guztixen, eta eurek ez dabe parkatzen, eta eurek ez dabe moten erru bat ez dabe okiten. Orduen, bueno, konpetidu egogu, emondogu dana, dekogun guztixe, baina, bueno, azkenien, utz eta bi, etxera, eta, bueno, jokalari ezin da esan ezer, ze dana emon dabe, korrika moroaren jabe, eta eurek irabazi da behila, hobi hauek izan dielako. Lehen 45 minutuetan parean, aritu zarete, une askotan erdian baloiak berreskuratuaz eta zer pentsatu emana Simeone, baina oraintxe aipatu berri du entrenatzaileak, Fernando Torres, Oliver eta Correa. Horiek aldatu dute eta, klaro, haze hiru jokalari. Horregatik talde honak, ez deke bakarrik 11 jokalari honak, eta deke plantilla oso ona eta kompetizio guztize jolasteko ezin dozuokik bakarrik 15-16 jokalari. Deke 23-24 danak dionak hemen, eta danak aldabe jolastu. Eta egertzen da, aldaketak egiten dabe eta ez da behatzen ritmue. Gainera, igo egiten dabe, eta araz peligro gisa egiten dabe. Gu, beruz juten ga, kantzau egiten ga, eta eurek mantenu egiten dabe, ritmo eta dana. Eta, bueno, horregatik ere basi osku, azkenien, bentsot, jokalari bisetan, lehenenguen ondo egonga zentralak, Iban Ramis bigarren joadan Korreaz labanduen jau, eta bueno, hor txeuki dau errestasune Korreak gola sartzeko, Dena den, eta azken galdera bat, bihar egunkariak irikitzen dituenak, emaitza ikusiko du, baina gero kronika irakurtzen hasten denean, nik uste aldagelak ere irakurketa positiboa hartu behar dula Valentziara begira, ze bueno, hortzak erakutsi dituzu eta atzo esaten zenuen, korrika egiten eurako beak zirela, lantzikinean ere eurako beak zirela eta zaila izango zela, baina behintzat ispiluan begiratu eta gaurkoan paretsu egontzeate emaitza salbuespenak salbuespen. Bai, posik egon biga, zelako partio egun. Egize da, ustasuna, baina utz eta bi, joeten za eta etxera, baina, bueno, bai, ikusi bida, zelako taldi dan Atletico Madrid, Horregatzi da bile moduen, Europan eta leku guztietan, azken ongortietan. Bazen jau, ezin dugu esan ezer, eta goin pentsamentu da, rekupero gentie, datorren eguazten erako. Hoy hemos podido ver un poco la calidad o lo que es la primera división. Un jugador que estaba 33 segundos en el campo, ha metido un gol, ha desequilibrado el partido y esa calidad del Fernando Torres también en la jugada nos ha llevado a la derrota. Pero bueno, la calidad no ha sido los 33 segundos, la calidad la tiene desde el primer minuto con Griezmann, Vieto, Jackson y todos, ¿no? Lo que pasa que es eso, que ellos cambian de cromos y no bajan el ritmo, ¿no? Y siguen al revés, incrementan el ritmo cuando tú estás cansado, ¿no? Te dan más velocidad incluso a todo, al juego, a cada jugada, y bueno, y nos ha costado, pues eso, el primer gol, un pase a la espalda, que creo que hemos defendido bastante bien los defensas, el primer lugar Mauro, luego Iván se ha resbalado y la ha dejado en condiciones a Correa para hacer gol, ¿no? Pero, a ver, no es solo el gol, también han tenido ocasiones en el primer tiempo y es un equipo que no te da nada, no te regala absolutamente nada, y ellos es como un martillo pilón, ¿no? que va, que sigue apretando hasta que consigue lo que quiere. ¿Vale? Muy bien, venga. Gracias. Puede ser, tirón le tienen que mirar, pero en un principio parece que es algo así.